ndashima Imana yaranyambitse. Hari umuntu mwicarana hano ahorana agatenge kamwe kuva kuwa mbere ukwezi kugashira. Rimwe nigeze guhagurutsa mu rusengero hari kuri bonane, mpagurutsa abantu bakumbuye kurya inyama. Mbona abantu 17 batazi uko inyama zimeze. Mbabazwa nuko bahagurutse mu makorare y'abantu bacuruza Dubai bajya mu Bushinwa. Ku meza yabo mbizi neza ko haba ari amoko y'inyama nk'atatu buri munsi. Wazihanganye nimwe ugateka nk'uko utekera inshuti zawe, hanyuma ugahamagara abakene batatu bo mu rusengero ukabagaburira ko waba usubije icifuzo cyawe. Abantu wakiri wawe n'abantu baza kunegura ko amarida adasa n'intebe. Hari umukene yakwicara mu ntebe z'iwawe agahita ajya gutanga ituro ry'ishimwe ko Imana imwicazanije n'abakomeye. Inyungu y'Imana mu byo yaguhaye irihe? Ni gute ubaho ubuzima bwubaha Imana? Nta na kimwe Imana yatwimye twabuze umutima wagutse ukwigwamwe abandi. Imana ikwiye kubahwa ku bwawe. Izina ry'Imana ikwiye kubahwa kubera umugisha yaguhaye. Abisirayeli Imana yabanyujije mu butayu imyaka 40 kandi hari inzira ya bugufi yabageze i Kanani. Muzi ikintu bari bagiye kwiga? Bari bagiye kwiga ko umuntu adatungwa n'umutsima atungwa n'ijambo ry'Imana. Ako kantu mvuze kangana gatyo bakiza imyaka 40. Barangije kukiga ikora amasezerano nabo irababwira ngo nimumara kubyibuha mu kubaka amazu mukayabamo ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu iyi myaka uko ari 40.